Yes, nongeye kugusuza wowe ukurikira Future TV Rwanda online, nkwifuriza amahoro y'Imana, nkwifuriza kugubwa neza. Wowe uri iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ntibagiwe n'abantu bari muri diaspora mwese, mbifurije kugubwa neza, mbifurije amahoro y'Imana kandi mugire icyumweru cyiza. Uyu munsi rero ku itariki 28 z'ukwa gatanu 2023 tubafitiye show imeze neza muri siporo hano mu Rwanda, ubwo ikirori cya nyuma cyo gukina umukino wa nyuma kigiye kubera kuri Kigali Pele Stadium, ubwo Gorilla iri bwakire APR FC. Ndagira ngo mbabwire yuko uyu munsi nkuko nawe batangarije ejo, uyu munsi niwo munsi wa nyuma wo gukina igikombe cya shampiyona, ubwo amakipe atatu ahanganiye igikombe cya shampiyona harimo APR FC, harimo Kiyovu Sport, harimo Rayon Sport. Ayo ma ekipe yose uyu munsi nibwo ari buze gucakirana n'andi makipe agiye ahanganye nayo. Uyu munsi umukino karundura, umukino nyamukuru urahuza ikipe ya APR FC iri buze gucakirana na Gorilla FC. Nkuko nababwiye ejo, amagambo n'imihigo birimo biragenda bikora kenshi, amagambo agiye atandukanye ari kuvugwa kuno mukino, harimo ayo barimo kugenda batangaza nk'ibihuha, ariko hari n'ayarimo indani avuga ko APR FC ari ifite amahirwe 99% ku mukino wa nyuma iri buze gukinamo na Gorilla FC. Ndagira ngo nkubwire ngo ubwo Rayon Sport irabiri kuri stade Gorogota, nayo iraba ihanganiye kugira ngo irebe ko APR FC ishobora gutakariza kuri Kigali Pele Stadium, ari nako Kiyovu Sport nayo iri buze gukina na Rutsiro, iri buze guhangana nayo ivuga iti APR iramutse itakaje igikombe cyaba kigiye mu biganza bya Kiyovu Sport. Ayo makipe uko ari atatu yose arimo arahangana avuga ngo imwe itsindwe cyangwa se imwe itakaze. Mbibutsa ko amakipe atatu, imwe ifite amanota 60 n'ibitego 25 ariyo ya mbere APR FC, hakaba Kiyovu Sport ifite amanota 60 n'ibitego 15, ndetse na Rayon Sport ari nayo ya gatatu ifite amanota 59 ikazigama ibitego 17. Ndagira ngo nkubwire ngo kurikira Future TV Rwanda online. Uyu munsi ni show ikomeye cyane kuko nanjye ngiye gufata indege yo ku butaka, imodoka, nje kureba ukuntu byifashe, nje kuri Kigali Pele Stadium, nje gukurikira umukino wa APR na Gorilla FC. Wowe ukurikira Future TV Rwanda online, ndagira ngo uze kuza gukurikira uko biri buze kugenda, niba ari APR iri buze guterura igikombe ikakimanika, cyangwa se ari Kiyovu, cyangwa se ari Rayon Sport. Wenda ndagira ngo ukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi, amasaha yose twaploadinze ujye ubona notification ikubwira ngo twaploadinze. Kurikira Future TV Rwanda ukora subscribe, share ndetse na comment, kuko uyu munsi ni show idasanzwe. Ngewe nitwa Carlos, nkwifurije amahoro y'Imana. Ciao ciao.